Dokle ćeš da sviraš to sranje 2019. Ljubite deda. Naruto. Neki tvrde da je to najbolji anime svih vremena. Kao mali Naruto. Sada imate malog Naruta, Naruto Shippuden i Boruta. I ohoho su se stvari promenile. Nekada je radnja bila... A sada je više kao... Pa dobro, sad svi više gotive slice of life anime. Zar ne? Zar ne? Svakako ja nisam tu sad da vam serem, nego jednostavno razočaran sam. Zato što zaista niko nije radio one najgluplje teorije o Narutu. Kao na primjer da li je Naruto gay, da li Naruto može biti trudan u onoj njegovoj seksi formi i ono uglavnom bruke Masaki Kishimotoa. Jer svi znamo da Kishimoto voli malo da eksperimentiše. Tako da ja sam tu koji će napraviti te retardirane teorije za koje sve boli kurac sa minimalnim dokazima. Verujte u to! Kako će se zvati Borutov sin? Pod A. Dorito. Pod B. Ciganito. Pod C. Hepatito. Ili pod D. Vasilije. Šala na stranu, u Borutu imate baš brdo likova koji imaju imena koji vas asociraju na neku hranu. Nekim likovima morate samo jedno slovo da izmenite, dok neki likovi zaista imaju ime hrane na nekom jeziku. Što je najgore, srpski nije jedini primjer. Mitsuki vam na srpskom znači 3 meseca, mada verovali ne, također je i jako popularan sushi bar. Dobro je što Kishimoto nikad nije od ćevape. Imam osjećaj kao da će neko da me zakolje. Tako da bolje da pređem na stvar. Da li je Naruto gay? Da, jeste. Mislim, poljubio je Sasuke jednom. 2 puta. Bio je i 3. put. Naruto? Alo bre, ne mogu to da puštam. Bolje dalje da ne ispitujemo. Mislim, za šta mislite da se koristi onaj seksi jutsu? Hvala Bogu, pa Naruto ne može da zatrudni. Jer bi bilo to suviše čudno. Ali niko to ne kaže da ne postoji u fanfictionu. Šta ne postoji u fanfictionu? To je bolje pitanje. Naruto je poljubio više puta Sasuke nego Hinatu. Plus imate scene gde se Naruto ložio na reverse trapa. Koliko i sami vidite, Naruto je nuklearna nauka. Sve je moguće u Narutu i Borutu. Da li bi želeli još ovakvih teorija na popularne naslove? Jer imam ih brdo, a ja retko pravim klipove na ova sra... Biću dobro. Ali ne, zaista posjetite ljude koji zaista prave ozbiljan Naruto content. Podrška i manjim naravno koji se trude. I jebi ga, naleteli ste na budalu od svih ljudi. Ako ste slučajno zalutali. Tako da to je to. Hvala vam što ste gledali. Sayo. Nara.